Prije nego otvorimo stranicu, važno je razumjeti čemu služi ovaj modul. Katalog, lotovi i inventar u ovom dijelu sustava namijenjeni su djelatnostima proizvodnje i trgovine, OPG-ovima, rasadnicima, obrtima za prodaju robe i sl. Za ugostiteljstvo, smještaj ili uslužne djelatnosti Taskora ima odvojene module sa svojim vlastitim skladištem. Ovaj video pokazuje kako izgleda inventar za proizvodno-trgovačke zapise. Iz izbornika biramo stanje zaliha. Otvara se univerzalna ploča, pregled zaliha biljaka, proizvoda i radnih sati na jednom mjestu. Na vrhu stoji naslov stanje zaliha i resursa, a desno gumbić upravljaj katalogom koji vodi natrag na katalog proizvoda. Ispod se nalaze 3 kartice brze statistike, centar kontrole cijelog skladišta. Prva kartica pokazuje ukupno stanje, sva fizička roba u sustavu, sve trenutne zalihe zbrojene u jedan broj. Druga kartica je rezervirano, žutom bojom označena količina koja je prodana kroz aktivne narudžbe, ali još nije fizički otpremljena. Treća i najvažnija kartica je spremno za prodaju. Zelena brojka pokazuje koliko je stvarno slobodno na lageru. Ovo je jednostavna formula. Ukupno stanje minus rezervirano daje raspoloživo. Ispod statistike nalazi se detaljna tablica sa 6 stupaca. Prvi stupac prikazuje kategoriju i puni naziv svakog artikla s ikonom i šifrom lota ispod. Drugi stupac inicijalno pokazuje s kojom količinom je lot pokrenut. Treći stupac, stanje, pokazuje što je trenutno u skladištu. Četvrti, rezervirano, koliko je obećano kupcima narudžbama. Peti stupac, raspoloživo je, istaknut zelenom pozadinom jer je najvažniji, stvarno slobodno za prodaju. Zadnji stupac prikazuje status artikla u boji. Sustav prepoznaje 3 tipa statusa u boji. Zeleni bedž na stanju označava artikle koji su spremni za prodaju. Plavi bedž neograničeno znači da je jedinica mjere sat, to su usluge ili radni sati koji nemaju fizičku zalihu. Prikazani su simbolom beskonačnosti umjesto brojke. Crveni bedž rasprodano znači da je raspoloživa količina jednaka nuli ili manja. Cijeli redak se zatamni da jasno upozori. Jedan pogled na tablicu i odmah znate što trebate nadopuniti. Na dnu stranice nalazi se informativna kartica koja objašnjava kako sustav računa zalihe. Za proizvodne lotove, biljke, živice, sadnice, raspoloživost je razlika trenutnog stanja na polju i rezervacija iz aktivnih narudžbi. Za kataloge s podartiklima sustav automatski zbraja količine iz svih podartikala jer se oni skidaju direktno u blagajni prilikom prodaje. Usluge s mjernom jedinicom sat označene su kao neograničene jer nemaju fizičku zalihu. Zapamtite, ovaj inventar pokriva proizvodnju i trgovinu. Ugostiteljstvo, smještaj i druge djelatnosti imaju odvojene stranice inventara u svojim modulima. Stanje zaliha i resursa daje vam jasan pregled cijelog skladišta, ukupno, rezervirano i spremno za prodaju, sve u jednom pogledu. U videu 3.6 prelazimo na troškovna mjesta i AI skener računa. Vidimo se.